Apa engkau ko kita nalin na panguluta Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limut Ta'lim na mangkat 20 rua. Iya na lau baca-baca syariat na suwe 20 rua aga-aga nasabari te na kasiasi ke 20 rua. Nomor sidi mabuka jendela ko purai asara. Nomor 2 sandre o ko pintu. Do pintu yun ri sandre. Selain maret jingi burai ko nakan nailasa ya tahu ya tu natolak tu dalik na. Masari tengah beni, masari wanyo ko boleh. Biasa di masari ko boleh ko ni di. Iya tu. Kalau kita ni memsarnu jiruk, kemudian ya lulu ka wajuju pakai. Biasa kacamata ya lulu ka ko juju HP ya lulu ka makun re megalada. Male cangkiri na panau dastar na bami na getan na lulu ka. Itu menolak rezeki itu selama 40 hari. Membiarkan makanan berserakan betongan itu nan rewe tak denak-denak. Selain mengundang jin masuk itu juga mendatangkan penyakit. Wajuju purai pakai niludu ni alulukang alasan nilomu sesak. Biasa kan makor. Niludung wajuju maka demi sesak ko bajin itu juga malulukang. Maka dia tahu pandrite aja lalu mau pakai masa padal itu dia mulai mendecing. Jadi itu Imam Sarnuji dalam kitabnya itu. Jadi aku iya na pakai nama galak dak na halaija la jama ya roto. Mapak bani waju-waju saliwang pola. Kami kata aku masa sai na taruh ko baju na saliwang. Dai na tunak kada jalalo mu pakai ro juju ko di mu sesai pe emang. Pak magai ukun itu non rijing.